Vitagari Štale, Kostić i Đuričić, deda i praunuci, odnosno pradeda i praunuci, Ivica Kostić i njegovi Đuričići, Tagari ulazi u boks broj 3. U četvorci je Little Lady, u boksu broj 5 Atlas, Izabelade Zobnatic, boks broj 6 Wild Prince, van mašine Kamenko, njega vidimo, on treba da uđe u boks broj 8, poslednji ulazi, jer to ostaje prazna, Storm ne nastupa, a van mašine je i debitantinja, ćerka jednog od vrlo dugotrajnih i sjajnih trkača, danska premijera Izabelade Zobnatica, Vajki Stara, i kobile Darling, Ivana Nicović, zbog prelepog ženskog grla, uveženog u našu zemlju iz Nemačke, koja je slavila na nekoliko hipodroma u Italiji svakako i kako se ne varam u Slovačkoj takođe, a izuzetna dvogotka Miroslava Kolara. Van mašine još uvek vrlo Daisy Odveli, ukoliko se ne veram, samo jedan moment. Ne, još treba da uđe u boks broj 8. Kamenko. I onda je to. Sva grla se nalaze unutar start mašine, osobljena, pušta napravu, trka za progore i starija grla domaćeg odgoja je krenula nešto slabiji starta Little Lady, kao i Vanille Sky koju već dizginima i krbačem po pleci stimuliše dok je Ridan Sakić, Little Lady malo ide s polja, a na čelu ove trke bi trebalo da je ko drugi do Ragnarok. Na drugoj poziciji je Tagari, na trećoj poziciji, sad vidimo ko je to, na trećoj poziciji bi možda upravo trebalo da je Daisy Odveli. Na četvrtoj poziciji galopira Wild Prince, s njegove leve strane je Kamenko. Nadmetanje vodi s velikom prednošću, u jednom sigurnom ritmu, najglasovitiji od svih Ragnarok. 5-6 dužina, iza su Tagari i Kamenko, dva trogocka, koje prati osmica Daisy Odveli, još uvek se dobro drži. Zatim Wild Prince, ulazak u završnicu i posljednjih 200 metara za Ragnarok. Okreće se preko levog ramena njezi, pokušavaju da priprete trogoc Tagari i Kamenko. Poslednji njihov napor i pokušaj, ali okreće na tom. Ragnarok prvi, 4-5 dužina ispred Tagari, Kamenko treći, Atlas četvrti. Peta pozicija za Daisy Odveli, zatim Wild Prince, Vanilla Sky, pa Little Lady.